Assalamualaikum. Mobile application ge dive tutorial wagi page uriha mituruna warabboda marhaba. Rongod ge duwaki adi ummedaki uriha faraittakum vesse halugavu balikon ole faraittaka avashyifayakan ede. Wagi page student special la uriha kiyawaa kudhinah belenverina warabboda marhaba dannawa. Student special uriya gendiu man algon nimma fawani. Eha 21 January kiyawaa kudhinah hasakollan kama namais adives masalatake dimawa mundati waki taarikh fahaga nuko mastuwas kiyawaa kudhinah hasakolluma miharu mewani nimmafa mi video ga mihimanalani kiyawaa kudhinah wara muhimu beenutege korividane hatar application ge malumat me application ta phone angala beenu kuram feshumu miyadu none madama faida nuvedane namais beenu kuram feshumu faida take vegen daane kama aluganda gabol kureve algon mi shahim mi mobile application ge dive tutorial wagi page uriya kudinge phone ga motu tablet ga me application eba inta sali de me app eba inta eravis sali hama yagi me application ne ninana ka eves kujje phone ga eba ne ehem vijaya mon adi ma boda sali algon buna mele wahakiya ki me app taka ayako niki alade application ta ves phone nota teban alage beenu puran fashashe miyadu none madama faida no edane e ganit duhum faida wane ba ani duhum vis no edane nama vis aharu nimumuge kuri faida take fennane kaman aluganda yagi melistuga aluganda me furta mehimanalani namada gulun horiyepe mepaki wargina faraytoge phone fenna mondae mepge namaki salat mv mep aluganda mehimanali mepi namad wagutan eba elatu kodde barabaru namaz waguttan elart kurmuge iturun beenun kamga awanam namaz wagutuge kuriyavis eba elart setu kure ege turun namaduga kiya duwatakai zikurta maanaya eko eba hore balale den hama namada e gulun hori gina kantattake hama divehi bahon eba himene mi appuga adi wara muhimu kame fahaga kollana mi appuga eba inde qibla balale wara ginai alla tanaka gos namadu kuran ole wagutuga eba qibla negige nuata sakko fedigen eba ole mi appun eba qibla balale demmelistu ga aluganda mihimanalani kashtut kurma gule epe mi hama gega tibigen kollevene war fasih exercise taki mene epe mepa mikiyani 10 daily workout mi epuga mihunnani hama exercise tak purane gota waguta eche himanalafa hama balalagen kollevene kudi kudi fasih exercise take mihunnani me epuga himanalafa arigaduge ki gunawantaka फायदा वाने की एक्सरसाइज तब नहीं होना नहीं देगा माँ उधर को देखना वार फंसी है खुदी खुदी एक गति बेगम स्कूल ले लेने एक्सरसाइज तक ही नहीं दिन भर मुहिम कम करने के आम मालूमात लिपोंगे दुनिया राज्य के स्कंत तक हिंगा नो हिंगा गोइन एगो तो मिलिस्टु का अलगंड मेहमानालनी खबर किया ले एपे මේපගේ නමකි අඩෆි මේපගේ ඉස්මිහ වර්ගින ෆරයිතෝගේ ෆෝනුග ෆෙන්න ඇප්ලිකේෂන් එක මේ පොළවාලාරු ෆෙන්න මිහුන්නනි රාජ්‍යගේ ඔන්ලයින් වර්ගින නුස්තකිගේ සුරුහිත දැන් තෆ්සීල් බලාලම් බේනුකම් ගවාන මහම ඒ සුරුහියක ෆිතාලීම එහ වර්ග තෆ්සීල දෙවැනේ දැන් ama itura tafsil beenum kam gawana hama itura vidalwe miya fitalima e site ka mota e nuhegge site ka wadigen eba abaru kiyale ministu ga dem mehe manalani time table hadalewe epe mi epa mi kiyani simple time table
komme duhegge nuwata haftaige nuwata mas ekkomve sama himana leve gota minnani miepuga erongama kulliyaka kommes duhegge oti kon kametto balalan jehe namahama fasihain balaleven mawar fasiha application me magina kantatage kurakanuje nama gadiya eonna kamaka liyalawa mi timetable hada leve gota mi inge to melistu galugandu mi faru himanala epatagaki adi mi eptawge wara muhimakamen alugandu bonelana salat mv adi timetable hada e bainde phone ge home screen leve gota ama widget select kurahen phone ge home screen alla hoye babende matiga mene namad wagutta den thiriga menani timetable fenna erun edu hegge namad wagutta ves adi edu hegge onna kantatta ves innane phone screen fenna mabadu ves ade mi inge to mi video galgondu himanalam beenu e malumataki umidu kuran kamudane kama den ege turun algondu hama fahaga kollana mi evve salega mi video ge beenu maki mi application ta promote kurumenno inge to mi evves application ege developer akaves adi evves developer akves mi application ta himena ma vega to algonda evves wahake dakka fenina en namas mi video ga mi application ta himena moge hudda hoduma algondu developers wahaka dekkin ಫರಾತು ಅಳಗೊಂಡ ಹುದ್ದ ದೆವ್ವಾ ಫವಾತಿ ಫರಾತ ಕಾಳಗೊಂಡ ವರಬಡ ಶುಕ್ರ ದನವ ವಿಡಿಯೋ ಕಮದಾನಮ ಲೈಕ್ ದೆವ್ವವ ಕಮನುದಾ ಕಮ್ ಗವಾನಮ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ದೆವ್ವ ಮಫಹು ಸಬಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಗಲಿಯದ ದೆವ್ವವ ಕಿಯವಾ ಕುದಿನ್ನ ಕಿಯವಮ ಗೊಳುಂ ಹೊರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂಗಳಗೊಂಡ ಕೊರಿಯಾ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತಂ ಹಿಮಣ ಮುಂದಾನೆ ವಾಹಕ ದನ್ನವ ಕಿಯವನ್ ದಾಯರು ಎಮ್ಮೆ ಫೊರತಮ ಕಮಕ ಅಮಿಲ್ಲ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರಕಮ ವಿಷ್ಣಾ ಅಮಲ್ ಕುರುಮ ನಸೀಹತ್ ತೆರವಮ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಲ್ಲಿವೇತಿ ವರಬಡ ಶುಕ್ರ ದನ್ನವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಾಫಿಸ್